uJesu Kristu inkosi ngithathele lithuba ngibingelele baba umpostoli noma umpostoli egameni lenkosi yethu uJesu ngibingelele bonke abafundisi okwezigaba zabo ngibingelele omama nobaba nabantu abasha no Sunday School egameni lenkosi yethu uJesu nomshayo wensimbi ngithi uJesu Kristu inkosi ngiyambonga ke kakhulu bazalwane uNkulunkulu mina igama lami ngikuthembelihle ngakwaMncube ngisuka eBranchini yaseMtubatuba bazalwane yikho nje ukuthi kunovalwanyana bazalwane kodwa nje ngizobonga uNkulunkulu bazalwane angiyena umuntu ojwayele ukuhamba bazalwane ngiyengifisa ukuhamba kodwa ngelilanga konke izinto azenzeki bazalwane kodwa nje uNkulunkulu ngiyambona nje usami ehamba nami endleleni mina ngazi bekubawe nalento yokuthi amabandla bengikhonza kuwo abejwayele ukuthi ngithi ngiphakathi kuvele liphele nje liphele ngiphakathi kodwa bengiqiniseka ukuthi na kufanele ngibe ngokugcina ophumayo elinye ngathi ngase ngihamba ngedwa ngifike ngivule ngenza umkhuleko ngiphinde ngivale ngihambe ngezathu sokuthi ngifuna ukuba ngokugcina ngingasheshi nje ukuthi kusekuhle sengiphuma ngiyahamba kodwa nje uNkulunkulu wangenzela umusa wazi wangibizela entabeni haleluya bazalwane ngiyambonga kakhulu ngaba nesiqiniseko ngathi uyabonakala ila engasahambi khona futhi la elingasapheli khona leli ngoba kudala ngiyacabanga ukuthi more than 2 ephela ngiphakathi bazalwane ngize ngisale nje ngedwa ngiyibone sengisele ngedwa haleluya bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu nasekhaya kuyabonakala imisebenzi kaNkulunkulu asenzele khona sisekhaya lezwi uyabona nje uNkulunkulu into ayenzile maduzana nje kade edonsa omunye abantwana bethu ke bazalana bathanda ukusilandela kodwa uNkulunkulu ngimbone edonsa omunye ongenandaba ke noNkulunkulu ongenandaba nokholwa nje futhi ongayihluphi wamdonsa ngambona ngelilanga evuke ekhwishizela senithi hawu uyapi bathi ngiyenkonzweni ngibone kukhona umuntu ongibuza ukuthi ngiyoyani nentabeni athi hawu ngathi washa wazwalanda nami ngalandwa ke angiyelanga ngithi mina kwangcono sengathi uNkulunkulu angalanda nalo nomunye futhi osasele haleluya bazalwane ngambheka nje uNkulunkulu sengengivela ukuthi hawu uNkulunkulu sentabeni uyayilandela ngoba nathi wasilanda asazi usalandwa kanjani kodwa wasilanda haleluya bazalwane ngimbonge futhi uNkulunkulu uthe ngesonto elidlule bekade ngine appointment lapha kwasazi ahambisa ama documents abekade efunakala kanti ngangiyile phambilini kwathiwa hayi yavela imali efonini kufanele ngiyithole sengithi ke mina ngidodakazi mase ngifike ekhaya esejaha ifoni yami ebukuthi hayi u2 point bani ngithi mina hayi asikhuleka lisibele le mali abayishona noma engaphezulu bese ngiyayeka kanjalo ngithe sengiya lokho kulandelayo yafika imali ayidabishanga bazalwane futhi na abayitriplishanga ibe 4 times kunale mali ayishilo ingakho nje bazalwane ningibona ngikhona ngoba uNkulunkulu ungisiza ukuthi nami ngikwazi ukuba khona uJesu Kristu inkosi